Oh yes, okay. Reka nongere nkwifurize igitondo cyiza ariko kandi nguhereza ikaze birumvikana neza cyane uyu munsi turi ku itariki 7 ukwezi no kwa gatatu umwaka wo no 2025. Reka nkubwire nk'ibisanzwe tuzindukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukomeje kugenda wibaza ibyo igisirikare cya FARDC kiri gukorera inyeshyamba za M23 kandi ukomeje kugenda wibaza ibyo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zikorera igisirikare cya FARDC. Kwikubitiro ndakubwira ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyamaze kugaragaza ko M23 ari ishingiye ku kinyoma ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati Generali Omega ari hehe? Iyi nkuru ndayikubwira ku buryo burambuye ariko kandi ndakubwira uburyo Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi bategetswe gufata Bukavu uko byakagenda kose. Mu yandi makuru kandi ndakujyana muri teritwari ya Rubero, nkubwire ko teritwari ya Rubero rwose inyeshyamba za M23 zo bari kubyina bavamo ku buryo bukomeye cyane. Bari kubyina rwose bavamo ku buryo bukomeye cyane aba Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi udasize na FARDC bari gukubita babangura bikomeye cyane izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ziherereye ahangaha ku butaka bwa teritwari ya Rubero. Ntabwo nsoza aya makuru yacu ntageze mu mujyi wa Bunagana ngo nkubwire uko mu mujyi wa Bunagana byifashe. Reka rero ngusabe gukora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Ikindi urayikinga inkuru, urayikinge rwose inkuru ibirenze ibyo ngibyo kandi sharing hanyuma amakuru yacu azajya akomeza kugenda akugeraho gatanu ukuri gatanu. Yemo wamukomeje kugenda mubana, nitwa Mr Kenzo mbahereje ikaze. Reka duhere ahangaha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugenda kigaragaza ko M23 RDF ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishingiye ku kinyoma kitabaho. Ngo ishingiye ku kinyoma rwose kitabaho. Bakomeje kugenda bagaragaza ko abasirikari ba FDLR bakomeje kugenda bagaragaza ari igihuha gikomeye cyane, dore ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zari zatangaje ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 zizaba zagejeje Generali Omega ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Rubavu. None bamutegereje amaso yaheze mu kirere kugezana n'aka kanya igisirikare cya M23 ntabwo kiroherereza Generali Omega abanyarwanda nk'uko cyari cyagiye kibitangaza. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC rero gikomeje kugenda kivuga kiti izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zishingiye ku kinyoma gikomeye cyane ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakongomani rero bakomeje kugenda batangaza ko mu gihe izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zitarabasha kuva ahangaha mu bice zafashe, haba Goma, haba Bukavu, haba ndetse n'ibindi bice byinshi cyane bafashe ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe batarahava rwose bagomba kuhakurwa ku mbaraga za leta ya Kinshasa. Reka aya makuru nyaveho ku buryo bukomeye cyane, ahubwo twigerere muri aya makuru ari kugenda avugwa i Bukavu. I Bukavu aba Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi bategetswe kugarura Bukavu mu maboko ya leta ya Kinshasa. Ariko usibye ko n'inyeshyamba za M23 zivuga ko mu masaha atarambiranye bitewe n'uburyo igisirikare cya leta ya Kinshasa gikomeje kugenda gishyira imbaraga mu kwigarurira Bukavu, abaturage bashobora kumva iki gice uyu mujyi wa Bukavu wasubiye mu maboko ya leta ya Kinshasa. Ubwo ni nyuma y'uko Ndayishimiye Evariste ndetse n'uwo bita Antoine Felix Kisekedi Kirombo bibonaniye bobo ubwabo bakavuga bati ariko se koko mu by'ukuri ubu ngubu Bukavu, Goma ndetse n'ibindi bice bitagira umubare byaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo twiyumvisha uburyo ubu ngubu biri gukontororwa n'izi nyeshyamba za M23. Bahise bahera ko rero bahita bategeka Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi FDNB gufata iyi Bukavu bitarambiranye. Ni muri urwo rwego rero ahantu hitwa mu mujyi wa Bukavu wakomeje kugenda humvikana amakompura aremereye
cyane yakomeje kugenda yibasira inyeshyamba z'umutwe M23 aho ziherereye mu birindiro byazo ahangaha i Bukavu. Uwitwa Colonel Nanga aratangaza ko agomba gukora ibishoboka byose ariko bakabona iyi Bukavu itabava mu maboko. Reka tugere ahantu hitwa muri teritwari ya Rubero. Abawazarendo ingabo z'abarundi FDNB udasize FRDC bakomeje kugenda batangaza ko rwose ubu ngubu benda kumara inyeshyamba z'umutwe M23 ahangaha muri teritwari ya Rubero, ngo kubera ko ibintu bakomeje kugenda bakorera izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha muri Rubero birenze ukwemera, ngo dore ko iyi teritwari ya Rubero rwose yari yaramaze kugenda yigarurirwa n'izi nyeshyamba za M23 ariko ibice byinshi bari barafashe ubu ngubu bakaba bagiye babibakuramo. Ariko kandi andi makuru nakubwira akomeje kugenda avugwa ahangaha muri teritwari ya Rubero nuko iyi teritwari ya Rubero abaturage baho batari kuvuga rumwe n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zinyuze abaturage bahangaha muri teritwari ya Rubero rwose bavuza induru nta gushidikanya. Reka twambukiranye imisozi myinshi cyane ibibaya tubyirukanke twigerere ahantu hitwa Ibunagana. Ahangaha mu mujyi wa Bunagana ubu tuvugana amasasu yaretse gucicikana hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'Abagande UPDF, ngo kubera ko igisirikare cy'Abagande UPDF ngo cyanze gusubiza abasirikare b'igisirikare cya FRDC bageze aho ngaho rero bareka kurasa ku butaka bwa Uganda. Reka rero nsoreza ahangaha amakuru nari naguteguriye muri iki gitondo, gusa nkubwira nikomeza kugenda ukora subscribe, ikirenze ibyo ngibyo ukomantinge, urayikinge, unasharinge, ibyo ngibyo nubikora nta kabuza amakuru yacu azajya akugeraho 5 kuri 5. Naho jyewe mukomeje kugenda mubana mu Gitekenzo ndabashimiye.